Nongeye kubasuhuza aho muri hose aho mukoraniye ndabifuriza amahoro y'Imana aganze imitima yanyu. Numwanya mwiza twumviriza ijambo ry'Imana biciye mu kiganiro isoko y'ubugingo. Jewe ndakibashikiriza banyita Pasteur Christine nkaba ndabahaye ikaze muri kino kiganiro bene data. Ndabifurije kongera kubwubwa neza Uwiteka abagirire neza. Ushobora kuba muri uyu mwanya nta nzira uri kurabona ku buzima bwawe ariko nagomba kubwire ngo haracari inzira, haracariho ivyiringiro kuba ukiriho, kuba ugihumeka. Nkunze kubwira abantu ngo umunsi ni gift uba wahawe n'Uwiteka. Umunsi ni impano ntukayitesha agaciro. Uyu munsi nubona uvyutse ukabona wisanze uri muzima, uyu ntukawutesha agaciro, ujye ugerageza ubyaze umusaruro. Haleluya. Nagomba ndakubwire rero ngo wewe uri kurarira humura, wewe ufise ibibazo humura, Kristo aracahari kandi akubireye maso ku buzima bwawe. Nazanye ijambo ry'Imana rivuga ngo gumya ico wakiriye. Yesu nashimwe, wumire ku cyo wahawe. Dusome ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro igice ca 25 ku murongo wa 27. Aravuga ngo abo bahungu barakura, Esau aba umuhigi w'umuhanga w'umunyeshamba. Yakobo we yaratekereza yibera mu mahema, kandi Isaka yakunda Esau kuko yama arya ku nyama yahingukanye. Rebeka we yakunda Yakobo. Umunsi urizina Yakobo ateka ibyo kurya, Esau arinjira avuye mu ishamba ashonje acitse intege. Ku murongo wa 30 haravuga ngo Esau abarira Yakobo ati mpase utwo ntamira kubitukura utetse, kuko numva citse intege, nico catumye yitwa Edomu. Yakobo aramwishura ati shiti ubanje kungurira nkegukira kuba samuragwa mu gishingo cawe. Esau aramwishura ati rabangira mfe, none ibyo kuba samuragwa bizomarira iki? Yakobo aramwishura ati banza undahire. Aramurahira agura na Yakobo ibyo kuba samuragwa kwiwe. Yakobo araheza aha Esau umutsima n'ibiharage, nuko ararya aranywa yivira hasi arigira. Uko niko Esau yakengereye ibyo kuba samuragwa. Niri jambo ry'Imana mukundwa ko uri kuranyumva. Ndavuga ku buzima bwa Yakobo, nkongera nkavuga ku buzima bwa Esau. Bibiliya iratubwira ngo Esau yari umuhigi, Yakobo akaba umuntu atekereje yibera mu mahema, yibera hafi ya nyina wiwe. Yesu nashimwe. Ariko igihe kimwe Yakobo Esau ava guhiga ataha nta kintu atahanye, ariko asanga Yakobo yatetse kandi ngo ibyo kurya byaratukura byasaga neza. Aramubwira ngo wampaye Yesu utwo kujya. Yakobo aramubwira, Yakobo yabonaga imbere. Haleluya. Yakobo yabonaga imbere. Aramubwira ngo manza ungurire, manza umpe, ni jewe nitwe kuba samuragwa. Yesu nashimwe, niyitire kuba samuragwa, nanje ndaguhe bino byo kurya. Hari umutego bene data. Ni nako ndababwiza ukuri, Satani arazi icyo Imana yatugizeco. Satani arazi ko turi abana b'Imana, kandi Satani arazi ko turi basamuragwa, kandi Satani arazi yuko iwacu ari mu bwami bwo mu ijuru, kandi Satani arazi yuko mwisi yose ibaho nta mabarabara arabaho nkayo tuzabona mu bwami bw'ijuru, nta n'inzu turabamwo nk'izo tuzabamwo mu bwami bw'ijuru, nta byiza nta hafu nta n'icakabiri cy'ibyiza tuzabona mu bwami bwo mu ijuru. Satani rero ariko arahenda abakristo. Abakristo ushobora kuba uri mu bigeragezo, birumvikana. Ushobora kuba washonje, birumvikana. Ushobora kuba wabuze nayo kuriha inzu, birumvikana. Ushobora kuba wabuze nayo kuriha ishuri, birumvikana. Ariko nagomba ndakubwire ngo ntabwo ari yo nyanduruko yo kuba wapagana, yo kuba wagurisha agakiza kawe, yo kuba wakwinjira muri Freemason, yo kuba watakaza indangagaciro zawe, yo kuba wagurisha izina rya Yesu Kristo ugatakaza ijambo
ijambo ryawe ryahora mu kanwa kawe, ukegukira kwitwa umusambanyi, ukegukira kwitwa umuvuga binyoma, ukegukira kwitwa umuhanuzi w'ibinyoma, ukegukira kwitwa ibindi bibi. Nagomba ndakubwire ngo ikintu cyose kitarimwo Imana byose ni ubusa. Esawu agurisha kwitwa kuba samuragwa, Yakobo aravyegukira. Yakobo yarabibonaga bene data. Iyo mvuga Yakobo ntago ndiko ndamugereranya na Satani, ako turiko turaraba iki cigwa kitwigisha iki. Abakobwa benshi iyo bageze mu bigeragezo inzara yabishe sevre birumvikana, ariko nagomba ndakubwira ngo iyi si irikira dukarangira ibitukura, iyi si irikira gukarangira mwene data. Nutaba amaso ngo inzara y'umunsi umwe nta kishobora kukugira, nutaba amaso ibi bihuri kuranyuramwo Satani ubona yuga yinzira, oya ziratontoma, iratontoma ariko iraziritse. Yo wambaza Yesu, yo wambaza Yesu, yo hamagara Imana. Yesu nashimwe. Mwene data musoro uri kuranyumva, ntutakaze ubusore bwawe. Hanze hariho bashuga mama bariko baragutekera ibitukura cyane. Bantu barahemukiye Imana, bantu bavuye kuwiteka, bantu bariko abapagani barushirizaho kongerekana, abaririmbyi barushirizaho kuririmba bari mu vyaha. Nagomba ndakubwira ngo iki ni igihe cyo kuva mu vyaha. Yesu ari ku rugi. Iki ni igihe cyo kuva mu vyaha. Yesu ari ku rugi. Iki ni igihe cyo kwihana. Yesu ari ku rugi. Iki ni igihe cyo kureka guhemuka. Yesu ari ku rugi. Va mu burozi, va mu busambanyi, va mu ishari, va mu kwica, va mu kwiba, va mu kunywa itabi, va mu kunywa inzoga. Ivyo byose nta nyungirimwo. Nagomba ndakubwire ngo ivyo ubona bitukura ni ukugurisha ubusamuragwa bwawe. Ivyo ubona Satani ariko aragukarangira ni ukugurisha ubusamuragwa bwawe. Ni koko biri. Imana yari yaraguhaye amaso yo kubona, ntabwo ukibona. Imana yari yaraguhaye impano yo kuririmba, ntibigikunda. Imana yari yaraguhaye impano zitandukanye, ntibigikunda. Itarajya gakiza ryarazimye kubera kuba waragize gute, watakaje uburangamutima, watakaje ubukristo muri we. Mwemu w'Imana yaraguhunze, ariko haracariho ivyiringiro nshuti yanje. Waba waragurishije kuba samuragwa, ubu ni waba warakase umusaraba ukagenda kuba gusambana kugira ngo ubone ayo utangiriraho umutahe. Ubu ni waba warivye ivy'Imana kugira ngo utangire ubundi buzima. Ariko nagomba ndakubwire ngo ushobora kurya neza uyu munsi, ariko ejo nta nzira, inzira irugaye. Umuntu afise inzira y'ubuzima bwawe ikomeza kandi ishika ku buzima buzima ni Kristo wenyene. Akira Kristo nk'umwami n'umukiza. Akira Kristo nk'umwami n'umukiza. Wagiye mu bapfumu byaranze. Cyo kigeragezo cyawe ntago kizarangizwa n'abapfumu mukunzi. Cyo kigeragezo cyawe ntago kizarangizwa n'abapfumu. Wagiye muri Freemason uri kurarondera ubuzima, ariko nta nzira iseruka ihari. Bazakurya, bazakwicira abana, bazakwicira ubuzima bwawe, bazakwicira umuryango, bazakumara ko amafaranga yawe. Nta mafaranga ava kwa Satani aramba. Bibiliya iravuga ngo umugisha utanga ntiwongera kumubabaro. Ngwino wakira umugisha uva mu biganza bya Kristo. Akira Yesu nk'umwami n'umukiza uyu munsi, arakugirira neza. Ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Abumvise iri jambo ry'Imana, Imana ibampera umugisha. Mwami Imana nzima, uhoraho Mana ushoboye byose, fasha uyu mwanya wo gusenga. Sengera abakristo bose bariko baranyumva, sengera abapagani batarakira gakiza, umuntu wese atarakira gakiza. Ndamusengeye kugira ngo amaso yiwe yihweze umuhagakiza Yesu, bave mu vyaha barokoke mu izina rya Yesu Kristo. Abasubiye inyuma Mana bagakata umusaraba, ndabasengeye mu izina ry'umucunguzi wanje Yesu Kristo wa Nazareti. Wongere kubasuka kimwemu wawe wera, bave mu vyaha barokoke mu izina ry'umucunguzi wanje
wanje Yesu Kristo wa Nazareti, ubuntu bwawe nibubabeko katika jina la Yesu Kristo. Mana amazina yabo yongere kwandikwa mu gitabo c'ubugingo katika jina la Yesu Kristo. Bari mu bigeragezo by'ubukene ndabisengeye Mana ubishire ku iherezo mu izina rya Yesu Kristo. Mana tanga akazi mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye uyu muntu agwaye, ndamusengeye kugira ngo akire katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ndasengeye uyu muntu mwami urugo rwagoye ariko ariyumvira guturugo mu izina rya Yesu Kristo. Mana utanga amahoro. Ndasengeye uyu musore yahuye n'abashuga mami, ndasengeye uyu mupapa yahuye n'abagore bamuhenda kugira ngo aturugo rwiwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohoje ubugingo bwabo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wakira agakiza katavangiye. Urakoze ko Yesu Kristo wumva gusenga kwanje no kwinginga, ni mu izina ry'umucunguzi wanje Yesu Kristo wa Nazareti ndabisenze nizeye, amen amen.